Mi ćemo danas da oborimo rekord u Hrkljušu i da, kako zove, budemo najbolji u svijetu. Pazite loptu da zagrijemo. Hrkljuš se igra tako što igrač, lopta ide od igrača do igrača i kruži u krug. I sve dok ne bude, dok vođa ekipe ne podvikne Hrkljuš. Kad povikne Hrkljuš, onaj kod koga je lopta, taj je pobjednik. A ovi ostali konstatuju sa žaljenjem da su izgubili. Hrkljuš je jedna... Ismo Čeljgović! Minka! Čeljgovići! Evo ti sela Bona Valudom! Minkino selo je! Ja, Čeljgović! Evo ti sela je! Ti Junusa! Joj, jes Junus! Joj, Bakira, viri, Bakira! Joj, Bakire! A mi se danas, Boga mi se nema pravu! Hrkljuš! Šta će Hrkljuš? Šta će igrat Hrkljuš! Igra! Hrkljuš je najbolja igra što je postojala na svijetu. Hajde, jedno razbrali Bakir, selim drvo, nađi. Razmjeri. Šta će razmjeri? Jedno razmjeri. Šta ba radi, ba ljudi, objasni mi ba. Razmjeri, kako Ragib razmjera. Razmjere. Razmjere. Razmjeri, brate. Čekaj. Tako, prim ga. Unazad. Prim ga ponovo. Odpočni. Zedera. Bedera. Haj sad. Iha. Pojela. Zadli. Glema. Jene. Vojna. Pojela. DM. Spasio. Hajde. Hajde se go. Osmova. Stani, ba. Po pravilima, nećemo sad... Domene. Udri se bekane, čas! Udri se bekane! Udri se kad si Hrkljuš. A što se udara, majke? Pogriješio, izgubio! Jel, majke, jeste li igrali ovu igru, ba? Zadužbina. Zadužbina. Školska. Šta se ba ovo udara? Ja sam znao Modar doć, Volkevu, Čeloglava od Hrkljuša. Modar! Ne može Minka prepoznat. Ja dođem na sastanak Minki, Bakovićevu. Kaže, ja ste u Hrkljuša igru, jel? Evo glupe igru. Samo, Udri se i jeboti University Texas. Eno Muriza. Eno opet Muriza će igra drugu igru. Znaš što bi rekao doktor Arsen? Znaš što bi rekao doktor Arsen? Znaš što bi Arsen rekao? U zdravom tijelu, zdrav duh.